di gumine membekal sabar lawan bagi di gumine ada suka kelawan duka senune raga maurep raga dari manusia mengkejang sing ada sempurna. Hidup di gumine benih ketanam itulah karalapin. Hidup di gumine mulai ada suka lawan duka senune raga maurep jalan melaksana becik senune ye raga maurep jalan nulungin sesama senune ye raga maurep jalan menabung karma nama kejang raga manusia di gumine hidup di gumine lemah bakal sabar melawan bagi hidup di gumine benih ketanam itulah karalapin senune raga maurep jalan melaksana becik senune ye raga maurep jalan melaksana becik senune ye raga melaksana becik senune raga maurep jalan nulungin sesama jadi aston raga beda agama nak mekejang manusia di gumine menyama.